Вітаю вас! Самыя светлыя падзеі можа паглынуць цемра часу, калі перастаць іх узгадваць. Наша місія – ехаць у самыя аддаленыя куткі краіны да людзей, якія памятаюць і перадаюць нашчадкам веды продкаў. Сёння распачынаем фальклорную экспедыцыю за нумаром 411. Рушым наперад у мінулае самага ўскрайку Беларусі. Гэтым разам наш маршрут пролягаў вертыкальна ўніз і крыху на захад. Мінаем 337 кіламетраў, каб апынуцца ў Атверджычах Столінскага района. Менавіта тут нас чакаюць цудоўныя кабеты з гурта «Журавушка». І мы абавязкова далучымся да іх, каб убачыць фрагмент вясельнага абраду спавівання маладой. Аднак спярша пацікавімся, хто сёння будзе завіхацца ў нашай студыі гуказапісу. А гэта аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Дарыя. Даша, Артём, витаю вас. Оксана, привет! Приветствую с радостью наших телезрителей. Из богатого на песенное наследие Полесья привезла наша команда песню, над которой мы уже готовы начать работать. Даша, привет! Привет! Как твое настроение? Ну, как видишь, отлично. Тебе выслали песню, как она тебе? Ну, слушай, песня просто супер. Я жду с нетерпением, когда же мы с тобой начнем. Давай же начинать. Давай, поехали. Дар'я – спявачка, актрыса, аўтар песняў, тэлевядучая, вучаніца старшага выкладчыка кафедры мастацтва і эстрады Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў Ялецінай Жанны Івановны. Вечор гориш, да не гориш, о, вечор гориш, да не гориш, мамонько, да не рожалиш. Оглядела мати, оглядела мати, що 4 коки в хаті. Ой, я 5 да
маточки да помощниці. Ой, загребай да маці жар, жар, ой, загребай да маці жар, жар, бо вже тобі дочки жаль, жаль. Ой, загребай да маці попіл, ой, загребай да маці попіл, бо ми твою дочку скопім. Скопімо да рученьками, о, скопімо да рученьками, повеземо коніченьками. Жоночки, маті хрещена, тітка родна, давайте скриємо нашу молодую. Бо зараз молодого позовемо, а время йде. Первим разом. Другим разом, добрим часом. Бог благословить. І я благословлю. Дай Боже, щоб за год, за 9 місяців да хрещеними справляли. А ти нас не забувала і наш порог переступляла. Чоловіка любила. Пачынаем паглыбляцца ў мінулыя вёскі Атвержыча Столінскага раёна. Дарэчы, да нядаўніх часоў у напісанні назвы існавала блытаніна. Пісалі Адвержычы, часам вымаўлялі Ацвержычы. Таму было вырашана канчаткова паставіць кропку ў гэтым пытанні і замянілі ўсе шыльды на правільнае на беларускай мове згодна з нарматыўным даведнікам назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь. Так што сёння мы ў Атвержычах Брэсцкай вобласці. Ой, учора не було, і тепера нема. Де ж ти, серденя, забув про мене? Де ж ти, серденя, забув про мене? Забув, не забув, думаю, забув. В армію йду на 3 годика. В армію йду на 3 годика. На 3 годика з половиною. Остається ти сиротиною. Остається ти сиротиною. З армії прийду, жениться буду. Возьму жоночку білорусочку. Возьму жоночку білорусочку. Вяртаемся ненадоўга з Атвержычаў Столінскага раёна сюды ў сталічную студыю. Думаю, не лішнім будзе распавесці, як некалі варажылі на лёс маладых. Так, калі падчас вянчання свечкі гарэлі жарка, то жыць будуць дужа хораша. Свечкі, што ўвесь час патрэсквалі, прадракалі частыя сваркі. Калі ж трашчала свечка ў кагосьці аднаго, то і будзе найбольш сварлівы ў сям'і. Ну а ў нашай студыі лад ды згода. Зазірнем да Арцёма Кандрацюка і Дарыі. Ой, як по мору, мору синяму. Ой, пливе стада, лебединое. Дашуль, хорошее начало. Есть маленькие нюансы, но справляешься ты замечательно. Ну, я же в этом как рыбка. Меня бабушки мои научили белорусское, украинское. Я даже тексты записывала. Ну так, по секрету, на всякий случай.
Прекрасно. Я думаю, в таком же темпе мы можем дальше продолжать. Конечно, давай, давай. Поехали. Второй куплет. Васько, молодянечки, ходіно скорей, садись до нашої молоденької. Вона яка хорошенька. Дай гроші готов для нас. Не тепер, то в четвер, але гроші дай. Сповівай молодих, мою дочку, зятя, щоб дружненько були. А ви головка до головки зложите. Сповівали ночка скаче, о, сповівали ночика скаче, да чого ж іде вона хоче, повітора да золотого, от Василька да молодого. Повітора да копеєчки, от люденьки, от і дівочки. На, щеплядю, да закинь на печь ту наметку. Покрути вокруг голови, поглуб. Так. І розмахнись добре, закинь. О, а ти, Сашенько, наклади молодому шапку, бо ж уже ж он мужик. Працягваем спасцігаць фальклорную і гістарычную спадчыну вёскі Атвержыча, што ў Столінскім раёне. У пісьмовых крыніцах яна ўпершыню згадваецца па 1536 годам. Маецца легенда, быццам спярша паселішча называлася Сімонкіна, пасля Загор'я. А ў час мангола-татарскага нашэсця менавіта тут, на беразе гарыні, былі спыненыя захопнікі, адкінутыя, адвергнуты і далей не прайшлі. Адтуль і пайшла цяперашняя назва Атвержычы. Робім чарговы крок з мінулага ў сапраўднасць, з Атвержычаў Столінскага раёна сюды ў Мінск. І яшчэ крыху прыкметаў ды забабонаў, звязаных з вяселлем. Так нядобрым лічылася, калі па дарозе ў царкву маладыя сустракалі жанчыну з парожнімі вёдрамі, бацюшку альбо зайца. Пры ўваходзе ў храм нявеста і жанік стараліся не ступаць на парог, каб пазбегнуць у далейшым жыцці сямейных сварак. Нам жа самы час пацікавіцца, як ладзяцца справы ў аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка і спявачкі Дарыі. Узяв собі лебедушку молоду, узяв собі лебедушку молоду. Скажи, пожалуйста, твои педагоги кто? Пользуясь, так сказать, случаем, я передаю им привет. Это Зоя Францевна Русель, которая вела у меня белорусский фольклор. Это Валентина Михайловна Хотина,
Им всем привет в город Молодечно. Ну и, конечно же, известнейший педагог Оксана Вениаминовна Котович, которая преподавала у меня белорусский народный календарь в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Вот, так что все это вот благодаря им, наверное, в том числе, да, я чувствую себя в этом комфортно, мне это все понятно, близко и любимо мной. Мы продолжаем дальше. Ой, гиля, гиля, високі на спад. Добрий вечір, дівчина боя, ще не спав. Добрий вечір, дівчина боя, ще не спав. Ой, не спав, не спав, дай не буду спати. Ой, дай же мне, девчина, повечерати. Ой, дай же мне, девчина, повечерати. Я не палила, я не варила, що для тебе серденько приготовила. Все для тебе серденько приготовила. Я й готовила, усміхалася, що для тебе серденько сподівалася. Що й на тебе серденько сподівалася. Рибка варена, рибка жарена, все для тебе серденько приготовила. Все для тебе серденько приготовила. Калі хто далучыўся да нас толькі зараз, нагадаю, сёння мы гасцюем на Палесе ў вёсцы Атвержыча Столінскага раёна і яшчэ крыху пра яе гісторыю. Самі жыхары называюць сваё паселішча на водшыбе Куба. Справа ў тым, што ўвесну падчас разліву вёска пераўтвараецца ў востраў, адрэзаны ад навакольнага свету. А яшчэ менавіта тут археолагі шукалі могільнік зарубініцкай культуры з захаваннем па абраду трупаспальвання. Увогуле, гэткія археалагічныя помнікі былі адшуканы і даследаваны археолагам-самавучкам Вікенціем Хвойкам у 1899 годзе ля сяла Зарубінцы Кіеўскай губерні. Ён знайшоў грунтовы могільнік, у якім захоўваліся сляды крэмацыі з характэрнымі прадметамі дагэтуль невядомымі. Через реку дай в лесок, подай, милый, голосок, да разу, 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 раз. Подай, милый, голосок, я при тобі голос дать, в саду листики шумлять, да разу, 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 раз. В саду листики шумлять, ой, про тебе, про мене, що ти ходиш до мене, да разу, 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 раз. Що ти ходиш до мене, ой, як ходиш, то й ходи, поговори.
Даша, ты молодец. Мы с тобой закончили запись. Ощущения от сегодняшней работы. Ой, ну слушай, ну самое классное ощущение, море счастья внутри. Я жду не дождусь, когда ты это все сведешь и дашь мне послушать. И обещай, пожалуйста, что если вдруг что-то в каком-то месте мне не понравится, мы это исправим. Ну, чуть-чуть. Хорошо? Не вопрос. Вось і завершыўся працэс аздаблення старажытнай народнай песні. Спавялі ды блаславілі маладых у Атвержычах Столінскага раёна. І ўжо цяпер мы з вамі глядзім і слухаем «Ой па мору» ва ўвасабленні Дарыі і прызначаем спатканне праз тыдзень. Накіруемся ў Жыткавічы ў госці да народнага ансамбля народнай песні «Жытніца». І традыцыйна ўсе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Ой, як по мору, мору синяму. Ой, пливе стада, лебединая. Ой, воне пливе, ой, воне пливе, не шелехнеться, воне пливе, не шелехнеться. Ой, подим вода, не шелехнеться, подим вода, не шелехнеться. Ой, як по мору синяму. Ой, пливе стада, лебединая. О, як налетів, ой, як налетів сізой горлічу, як налетів сізой горлічу. Ой, узяв собі, лебедушку молоду, узяв собі лебедушку молоду. Ой, як по мору синяму. Ой, пливе стада, Ой, ти гусочка, ти лебедушка моя. Сподобалась мне, походушка твоя. Поехали! Ой, по морде меня. Высокие технологии, я поняла. Первым разом. Другим разом. Другим разом Зритель просит Так я же могу рассказать, как подобает.